Pored novina koje smo prelistavili ovoga jutra, u nastavku ćemo prelistati i časopis Kuća stil. Samom je tim povodom Jovana Vujasinović, urednica za dizajn i arhitekturu upravo ovog magazina. Jovana, dobro jutro i dobro nam došli. Pokazat ćemo našim gledalcima pre svega kako izgleda i naslovna strana, ali šta je sve sadržaj ovog novog izdanja, ali pre toga da podsjetimo koliko dugo ovaj magazin postoji uopšte na našem tržištu. Kuća stil je prisutna na našem tržištu već 16 godina. 16 godina i da podsjetimo uopšte, hajde da kažemo šta su teme, šta su priče i reći ćemo i konkretno, dakle kada je ovo novo izdanje u pitanju, šta su glavne teme, hajde od njih da krenemo. Kuća stil se bavi lepim stvarima, da kažemo, dakle prvenstveno dizajnom, arhitekturom, uređenjem interijera. Međutim, tu imamo i jako puno praktičnih životnih saveta, da kažem, eto između ostalog u ovom broju koji vi imate, smo se pozabavili odličnim savjetima kako da se uredi dom pred ove hladnije dane koji će nam valjda doći. Tu ima nekih 20-ak savjeta koje ste možda već primenili u svojoj kući, ali koje možda ne znate i koji će vam svakako dobro doći. Oni se tiču i nekih praktičnih zahvata, ali i nekih estetskih, da kažem, poteza koje možete učiniti u vašem interijeru kako bi on delovao toplije, ali i bio topliji. Šta su savjeti, koji su savjeti, hajde i to da kažemo? Pa između ostalog, jako mnogo može da se utiče na održanje toplote u domu, tim što ćete uvesti još jedan sloj zavisa, draperija, kako ih obično zovemo. Imamo one tanje, ali tako i one deblje, to je dobro. I to za nekih 30% može da utiče na održanje više temperature. I što bi se reklo, uštedu, ekonomičnost i tako smanjenje troškova električne energije. Pored toga, koja je glavna tema ovog broja? Tema ovog broja je tehnofobija. Gledajući savremene trendove uređenja doma i stvari koje u njega unosimo, zaključili smo da ima tu jako mnogo tehnike, tehnologije i da su tu često mnogi dugmići koje ne znamo kako da koristimo. Ljudi čak imaju strah, zaziru od nekih aparata, baš zbog toga što misle da ne mogu da ih savladaju. Tu temu smo obradili iz više uglova, imamo jedan odličan i vrlo koristan rečnik tehnopojmova koji vam može pomoći da se snađete sa nekom od ovih novih mašina za veš, na primjer, koje imaju displeje i gomilu nekih ikonica. Psihoterapeut Zoran Milivojević je dao svoju ocenu o tehnofobiji sa jedne strane, zašto tehnofobija, i o tehnomaniji sa druge strane, jer znate već da imamo jako mnogo ljudi koji su potpuni ovisnici o tehnologiji. Tu je jedna zanimljiva anketa, čisto da vidite kako drugi reaguju i da vidite da niste sami u tome da se plašite ili da obožavate tehniku. Hajde da kažemo i prosto kada je uređenje stambenog prostora u pitanju, u kojoj meri idemo u nekim svetskim trendovima, koliko nam to uopšte naše, hajde da kažemo, ekonomske mogućnosti ili nemogućnosti omogućavaju? Ovdje smo često skeptični i pitamo se da li uopšte idemo u korak sa nekim svetskim trendovima. Mi u Kući stil dobijamo jako mnogo materijala iz inostranstva i mogu da kažem da apsolutno držimo ritam sa nekim događanjima u svetu. Mi namerno u rubrici interijer imamo jednu vinjetu koja se zove Serbian Made, gde možete da vidite prostore koji su potpuno u skladu sa onim što možete da vidite negde izvan naše zemlje, a nalazi se u Beogradu, u Novom Sadu i tako dalje. I još jedna stvar koja je jako zanimljiva i kojoj se vrlo radujemo u redakciji, to je predstojeća kućna izložba kompanije Simpo, na kojoj će predstaviti kolekciju za 2011. godinu. Mi imamo već neke informacije kako će izgledati ta kolekcija. Između ostalog je napravljena i u saradnji sa mladim srpskim dizajnerima, tako da će ljudi imati priliku da na licu mesta vide da je to apsolutno nešto što je u skladu sa aktualnim događanjima, trendovima, pravcima koji važe u svetu i to otvaranje će biti u subotu, trajeće 2 nedelje, biće, da kažem, i izložbenog tipa i mislim da je to jako, jako dobra prilika da se poseti Simpo i da se vidi u kojem smo trenutno stanju što se tiče dizajna. Uz to još neko će moći da vidi ovaj časopis, ako se ne veram. Jeste. Na našeg telefona. Za vaše gledalce smo doneli 5 primjeraka Kuće stil.
I 064-815-11-99 ukoliko želite da dobijete neke savjete, pročitate zanimljive teme, tekstove i da se upravo poslužite nekim primjerima kako da uredite bilo svoj poslovni ili svoj kućni ambijent. Hvala Jovana što ste bili gost televizijskog dizanja, poštovani gledaoci 901.